เรากงตาทอนกูไทยใส่อันนี้วงกริวมีฮะสุ่มนักฮะกลุลุงตวง youth service ที่เรามั่งมาที่กี่ใส่จิงบังฮะอันนี้ไม่ก่อยนะอันนี้เรากงจันเขาอันนี้ตวงกันดีเขาได้ไม่ revival ให้ที่กวงเราดักฮะอันนี้กลุ่มเขาตวงมีตวงกันดีเขา revival แมงนะก็ไล่ไม่แมงนะรากวงตรงบุแมงเรนตันสุโลไม่แมงนะอันนี้ตรงกันดีฮะไกกูดังงำในตัวมันเคยใส่ฮะไม่ตรงจิงบังอันนี้ไม่ก่อยนะหวยในไม่ตรงกะกันเหลากุดนี่เขาเพราะว่าไม่ยิสูริงเท่าแต่ก็ไม่ตรงตังอิมาอยู่ตรงแจงเขาเจียบกันในแต่บางคนในตัวไม่ตรงเจียบกันในตัดนับไม่กันเขาฮะเพราะว่าไม่ยิสูคริสต์นี่ไทยมาเลี้ยงเขากันในเลยแต่นักวงตัดสัมไปจากไทยก็มีการคนนั่งในกับเพียนแต่นับไม่ตีตะวุยลัดโซตะวุยตรงลำนัสีโซนั่งในรัตนับไม่ให้ What are you discussing together as you walk along นั่งในราบไม่คิวตัววิปริโซตัวนัสาติแกกันในปังเขาเคลียวปัสตัวไม่ปูเรนะว่าไม่ยิสูก็ทันได้ไม่ให้ Are you only a visitor to Jerusalem and do not know the things that have happened there in these days? Are you only a visitors to Jerusalem? ไม่ตรงลำไทยมั้งไม่ visitors คิวนังรานั่นลันเห็นโซตัวนะทันได้ตัวนี้พวกคนยิสูเรนะตัววิตวงลำโซตัวนั้นสามไม่กันเขา verse 19 ก็เลยจะเอาไว้ตัวท่ากันในที่สาดาวไม่ให้ about Jesus of Nazareth. He was a prophet, powerful in word, did before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. กันในที่เราไม่ปริตาเฮีย But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. And in addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning and didn't find his body. They came and told us that they had seen a visions of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the woman had said, but him they did not see. Make one lamha. Cleopas kani kapamipu kanay tasam mo ko. Jisu rin ang discuss so ba mikiu. Tuwi lamso to nagwang kan bigang ko about Jesus of Nazareth. Nazareth may Jisu lam ko rata bam dong ito. Kanay rata ba may pri ki tuwi so tuki. Kamay hi prophet ito. Kamay hi lasame ko ngam na ito. Ragong hu kamay retan pa may srin may tong tanda hey. Srin dong dito to. Kate hi cross ko tang loy kan dito to. Kuma kate hai bai lo the to to kuma kamahinay thum pinung ring thau da pani to na sami kya sang aniu pang ko pui bam minun sak mai pui nun sa re tat ke jisu ta ariu makhe hau makhe ki bumang than mai bansra than mita kaniu hau the kuma mitong tarau tai sa kareng bam the to na sa puna the to ta vui lam ko nang niu kapian ta bam tuang na sa ti ke jisu lam ko de to Tiki verse karu ko ani rena zau ku mi kan ko tho ani rena matang zau kai mi kan ko tho angak mi khat nai mi ha verse 16 ko ta mi tong pari ra kai ni ko verse 16 ko Luke chapter 24 tong verse 16 ko but they were kept from recognizing him เพราะว่าไม่ยิสุคริสต์ตาไทยมะคังกะลุนไทยมะคังกะนิวมิกติกะกุมเราตังไทยtu mi tong tang hai jisu guang mi kang ko jisu te kaniu thai ma kana tiki bible pakai mi kang ngang mi khat kya jisu kaniu deng ko ta na bam tuang tiki jisu we tu mi thai ma tuang tiki jisu pri tu ra tu bam tuang jisu nazareth mi pu jisu lam tu ra tu bam tuang tiki jisu rina than mi ko ha mai than ba mi pu he jisu we tu mi tu thai ma tuang Jisu hai prophet re Jisu hai sren mitandai talo we tu metu rabam tuang tiki kadeng ko kanai rina ta lana bam mi gan ko ralo na bam mi king bam mi pu Jisu we tu mi thai ma tuang
Jisu Calvary cross ko thai lo thei tu mi lam hai rabam tuang tiki king ba mi pu te Jisu e tu mi thai ma to Jisu hai nai thum pinong phop lo mi tang ring thau da pani tu mi ha ring thau sang thei tu na anu pang ko bam ba mai tu mi non ris ha thei tu tuang ko me ki than ba mi pu hai Jisu e tu mi thai ma to kaniu le kanai le tat sam ba mi pu hai Jisu e tu mi thai ma to sa ya ni tung church ka we have been talking about Jesus all the time kagan kathui na Jisu lam ko sabam to kagan kathui na Bible lam ko sabam to kagan kathui na Holy Spirit lam ko sabam to kagan kathui na puwa me Jisu cross ko thailo me lam sabam to kagan kathui na Jisu ring thau da me lam sabam to himdai lu sin thang lo lu suan bam to Bible he pabam to responsive reading he pabam to Jisu lam ko sin jip thau puni Jisu ko kolum na jip thau jip kai da puni Jisu ko kolum lo na jip kai tu thau ni kuni Jisu te kolum ma tu thau tin migan kuni Jisu nungai migan kuni Jisu kagan kathui na Jisu tu na tho ani suan bam ton ki Jisu ani dang ko bam me ta tho ani experience ma to Jisu le tana Emmaus ang ko tat na ba migan ko kanai ri ra ba mi he tu bui pri so to na than ki we have been talking about Jesus of Nazareth pat ka me ta nang new time na khau hai sai hai alung ning ko ai na ka khat na ba me revival tong mai gwang lo da khang tao he right time de thei kai na non anu hoi nai thau da khang right time de thei we have seen the power of guns we have seen the power of politics we have seen the power of money we have seen the power of church administration the time has come for young people like us to experience the power of the Holy Spirit. Ra gong tong than me bumang re na tan sulomita tao experience so dane me tong gan guang the. Lungning ti lan pa na puang me ra guang nang guang lo tho alung ning mik ti tirak pa lo tho to na tao kau thao dane me tong gan ti guang the. They have been talking about Jesus komiki Jisu Christa re tat sam ba me to me ha. They were unable to recognize Jesus walking along with them beside them. Ra gong tong lat kang mathang zau kai mi kang ko verse 25 ko ha how foolish you are adi kam khanang niu pangkan to how slow of heart to believe all that the prophet have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter his glory? Tu vui zang ko kanu mik te kagum lo bam tong so tu thai wa me Jisu kanu mik te kagum lo ngal lana kalun thai ma khang thut ka mek lo lan ti hau mangal lana nang niu tu vui ram pang chu ne at kalun thai ngam mang ba mai tu na phut bam tu koma mi tong Bible bai pa kai me gang ko to hau tuang ti ki zaumin na zau kai mi gang ko to wa me Jisu kalun thai ma khang ka ta kalun thai ma khang kanu mi ka gau lo mi tang ha nang niu at kalun thai ba me pang lang ni tu na phut mi tuang la bam ram mang bam ko ne ko mi ke tu vui zang ko kanu mik te rak pangama tong so tu ite to kaniu ha lum lo mo ke tu na how slow of heart to believe all that the prophet have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter the glory? And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scripture concerning himself. Jisu re ring bam khong kaniu ko dillo mi ka goi ta kaniu su ma to kaniu lum lo ma to karu thang zau nga ngai tu tha aniu re hau me Bible bam khananai verse 21 ko tha but we had hope that he was the one who was going to redeem Israel me goi ta thuak lo khang kya kamai de thei tu me hai aniu lum bam tong khwan nei Jisu lam ko tu sabam tuang ti ki Jisu ta sana lum bam me ha atuang convenience ko ai lum to Jisu the kalumba me ha atuang advantage kang ai kalum to kum khang do te a khang soyam ti lo khang ai ri ka hau me tia ko Jisu ren katan ta mi talani to ko dip jang rena but we had hope aniu to lumam tong khone we had hope that he was the one who was going to redeem Israel tiki kamai thai kan the ne Israel to thok lo ne mi pu ko kamai the to lumam ti ke kamai to cross ko thai kan the ne Jisu guang na thai lo mi ha
ก็ไม่เรนะไอไทยเราปนัยตัวมีเฮสาเรากันเทตัวมีแต่กันนิวลุมงามมาตัวยิสุครอสก็ไทยมีแต่ลานีมาตัวกิยิสุไอกันนิวตาโรมบังกุเรนะทวกปลอมา political figure ขัดแต่ก็มากันนิวจ้าวงคนตัวกุมได้ตรงทอกกันนิวมิกเฮรักปังงามมาตัวพวกมันยิสุเรนะให้แจงกุเรนะกันนิวตัวฟุตตรงเอมิกก็กวยเฮมอสกริทาวลนะ prophets กริทาวลนะกันนิวมาทั้งรักไอมิการก็ฮะพวกมันยิสุตรงท่านไม่ตรงลัดแกงก็ฮีเหล่านั้นไม่ให้ then their eyes were open and they recognized him and he disappeared from their sight and they asked each other were not our hearts burning within us while he talks with us on the road and opened the scripture to usอันไหนก็ลุ้นตัวไทยไม่กี่ก็ไม่ตัดแล้วนะไม่ตรง scripture ปริราบังกตีอันไหนลุงนิงฮิรัมกัตุไม่ก็มาสวงมั่มตุกุมดิ่งเนี่ยไม่บ่ายไม่การนะปริราบังไม่เลยก็ไม่เรนะราบังไม่ปริที่กิ้งโลไม่กังกูอาเขารำกัตุฟิลสวยเนี่ยรำกัตุอาเขากุสบัมมากัตุกวงเนี่ยอาเขากัดดันไม่ตรงอาเขากวงจัดใจมั่งไม่ตรง feeling ก็ขัดไหนเนี่ยก็ไม่กี่ยิสุเวตัวไม่ตัวไทยมันบางคนตัวว่ามันยิสุเรื่องไม่สวลังเอตัวน่ะมีตัว explanation scripture มาทั้งที่พระไม่ตั้งท้องกันในมิกรักบัดตัวน่ะอันไหนแต่สัมบัมไม่ตียิสุเลยพิจารณาเกิดนะสักนิดตรง church เขา service อจุตะไคร้นะบ้าง sermon อจุ king นะบ้างตัวลูอจุส่วนนะบ้างตัวอันนี้ตรงสี่บาลัยก็เรนะวันไหนมีตัวรัสวยให้ยิสุจันสวลันสาลนะอันนี้กลุ่มนะบ้างตัวดิอันนี้มิกเรตัวพวกมันยิสุตะเฮามาตัวอันนี้ลุงนิงก็ตัวพวกมันยิสุตรงลัดแกงใจไม่ลุงนิงก็ไม่ก็มาสวงบ่ไม่บำงำมั่งไม่รักวงตรงลัดแกงสู้เราไปกันก็อันลุงนิงก็พวกไม่รักวงอัตนังเสียเรานรกแต่น่ะต้องคุ้งไก่งำไม่ตวงมิกดุยปันงำไม่ตวงลุงนิงกับบิวไม่ตวงคัดชนะแม็กตัวสุว่าไม่ก็กวยกับจันนักขังก็มากันนุกไก่บ่ไม่ตวงลุงก็ตีกวงไม่กันก็พวกมันยิสุเลยนะกันในมิกที่รักปลอกเรือเขาต้องใส่เขากองตัวน่ะบ้าไม่กระถุยหน้าตรงรัสสวยท้องเพราะว่าไม่ยิสุเลยนะนั่งเนี่ยไม่กวยนะตรงมิกที่รักปลอกกันเดียวทำไมได้นั่งเนี่ยไม่กวยนะมิกที่รักปลอกกันเดียวนั่งเนี่ยตรงรัสสวยนั่งเนี่ยตรงลุงนิงนั่งเนี่ยตรงไบเบิลปะไม่นั่งเนี่ยตรงกระลุ่มไม่ก็กวยนะท่านเพราะว่าไม่รักวงแต่กระลุนไทยกันเดียวอังกฤษเขาเจอสักขัดไหนตัวมีตรงเจอสักขัดก็ตา when the music fades แต่ว่าไม่รู้ heart of worship ต้องรู้ส่วนน่ะกระเสียมเท่าเขาไม่ต้องปรีขนาดไหนมีตรงเจอก็หา worship ตรง revival ละขัดทุนไหนบ้างต้องรู้ส่วนไม่ต้องให้กวงต้องไม่กวนให้รู้ในส่วนนี้นะส่วนบ้างต้องให้ก็มาส่วนน่ะ musical instrument นนpastor น่ะปรีกายไม่รักเรารู้ใจไม่ต้อง praise and worship team เลยนะส่วนเราตัวน่ะบัมบัมไม่กันเขาฮะก็ดันมีขัดปัดก็ไม่เกิดวิสุทธิ์มีกันเขา pastor ตรงลุงนิงเขา pastor Mike ตรงลุงนิงเขาปัดก็ไม่ให้ there is something wrong อันนี้ตรง worship ก็ให้กวางตั้งสังเอาไม่ขัดนายบัมดิโซไม่เห็นขัดสวยที่กายพงเดทันก็ลุงนิงก็ขันป้าไม่ตา for a month ก็ไม่ได้เก้าปะเต้ declaration ค่ะไม่ต้อง declaration ก็ตัววิสุทธิ์ไทยใส่กุริเท่าแล้วนะบูกัดอันนี้ตรง church เขา music ไหนท่านหนุ่มครับบูกัดใส่กุริเท่าแล้วนะ sound system ปิวท่านหนุ่มครับกลำตัวอันนี้ตรงรู้ส่วนไหมอันนี้ตรงไว้ในไหมรำก็ไว้นี่รำขัดก็มันบำกุมดิเทอันนี้ตรง worship ฮะอันนี้ผู้ว่ามันยิสุแต่แพงเฮาดำมากุมดิเท performance กุมดิเทอันนี้ลุงนิงก็รักวงแต่นิ่งเต่าดำมากุมดิเทตัวน่ะก็ขัดเรานะมีเหตุก้าวปรับตัวไม่การเขาไม่ก็ให้กวงได้ตัวไว้ในเท้าเทกระลุ่มเท้าเทให้หน้ามาเท้าเทกระลำท้องนุกไก่มีมิวสิกคนที่กวงมาท้องให้หน้ามาเท้าเทกระลำทุปัสสะตรงคนที่ไมโครโฟนก็ก้าวปั้นมี sound system PA system ก็ก้าวปั้นมีที่สู้มาเขาลงในกระบิวท้องที่กิกันอยู่ก็เห็นมาทั้งวงมีการเขาปัสสะกันอยู่ต่างกันอยู่เท่านั้นนั่นนี่ไม่กลัวนะฮะ consumer สนุกไหมเราก็ต้องทวนไม่เขานั่นนี่ไม่กลัวนะให้ consumer สนุกไหมนั่นนี่ไม่กลัวนะให้ producer สนุกไหม worship ต้อง producer สนุกไหมเขาส่วนบ้าไม่นู้นนะส่วนบ้าไม่กลัวแต่นั่นนี่กลัวแต่ติมแล้วนะลางงำก็ไม่สนุกไหม praise and worship เขาส่วนปั้นไหมเราก็ต้องทวนไม่กลัวแต่
king la na too good me non de sunu me ani mai ko na non worship su sam ni na de ta na ani he consumer sunu me producer su ko ta na kaupat me ko ta kanu mai ko na hai a cappella tan saba mai without sound system without music kanu khon na re na ragong ta thon ku thau ta matang ragong ta thon ku na me tong bu bang kai mi kang ko ha mad rhythm to ba me pu lung ning ko ragong ai ka su lo ka kai thang kai da la na ka mai he lu he hi thau ta me tong lu he ka mai re na hi thau me kang ko ka lung ning ko ka su lo mi o sup ning ke worship lam ko gwang kariu mi kang ko hai worship lam ko hai ragong khang na rap di ke it's not about me it's not about you it's all about Jesus it's all about our creator mai ko hai preaching ni rap mabam di ke worship tong gan ko ha lu swan mi ni rap mabam di ke ani ri swan ba me ka go ha ani ri preaching sun pri ra ba me ka go ha it's all about Jesus rap go na Jishu hang bam pade how dare na kamai hi kai kamai when the music fades mai lu he matang hi kai lo mitang pastor mike ko gong na pastor mai hi ra gong ra ta ka su lo thei mai lu go te pastor is all na lyrics sa sang diklai lo na 1990s gan ga mai tong heart of worship ha mai lu he pa kamai say khâu gong dong na ba mai jian mai kai na non worship is not about performance worship is not just about praying worship is about Jesus and Jesus alone say ni mai goi na re na ni tong lung ning ko ka dan ni mai ni tong lung ning ko ka khan ni mi ha wa me ra gwang atong panti ha nang khang de na sai ani mai koi na honai sam me gan le mathang sana ni ta kai ko rai leng mai suna ni taw ni mai koi na honai sam ni me ha ani ran na khang koi nai ani hai powak me ra gwang ta saurun ka ma directly encounter su mai lum lo me nun ta ni sung ka ke nai wa me ra gwang nang ta ai zia nei alung ning mik tirak palo alung ning tun nu kwan he lan palo ani ra gwang nang ta ai ni ta na aduang suna duak nei atung fo mai tana mai gai mo me ka goi nang ko lam palo the so hiam ti lo to me ha ani tong ra soi su ko ani mai goi na ra gwang ta ning tau na ni mek tangui kai lo na wa me ra gwang ma kho ani mai goi na gwang ko ani ran na ani tong ta lo mai ani ri sa lo ka mai ka goi te ning tau ko nang tuang career kau nang tuang nai ba me tuang vision nang tuang tham ba mai ambition ka goi te nang ne thai de tiki nang thai me kang song ra gong sai tong te mik ra gong le nang nai ka ko nai ba me tuang relation te ne wa me ra gong ka mai wa me ra gong sai he ai nang khau gong e ai tu me kiu nang khau gong e alung ning ka goi nang khau phung gong e shall we all pray together me goi na hoi nei sam kho ka lum kho mai nang ta thon ku ai nang zan him dai mi su kan deu fu mai jisu sai khau gong dong ba mai sawon goi ko pu mai ra gon nang tong srin dai ta lo nang tuang than me ring me tong bumang tri lam loi lo pu mai ra gon wa mai jisu nang tong srin me tong pu mai ra gon kalai me te pu mai jisu nang ti lo pu mai jisu nang tuang than me ring me tong bumang tri na pu mai jisu longing just to wa mai ra gon wa mai sawon goi ko pu mai jisu nang tuang him dai me tong tan de ta lo pu kan yu tong long ni mik ti tirak lo pu mai ra gon nang khau gon ei nang ta ka gan ka thana pu mai jisu experience lo nang re kha lo pu mai jisu want to give you thanks want to give you glory and honor Lord we praise you we adore you we love you Lord sai tin jin pu mai jisu nang zat pu ngai pu mai ani to panti nang khau ti lo we pu mai jisu through the way nang re things kha lo pu mai jisu nang tong than me ring me tung bu mang tru lam lo lo pu ani to pap si balai gre pu mai ra go nang ta tuan pu we pu mai jisu ra go nang khau ti lo
when it's all Thank you, about Jesus. you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Tong ne niu mai koi na. Aniu tong church. Aniu kandi ko nai ba mai church koi ka. Manipur ko nai ba mai tong church koi ka. Naga mai tong church koi ka. Tai mai tong church koi ka. Musai mai tong church ka koi ka. Rago kong dai mai revival ti gong lo ka. Pastor nun ko rago le tan su lo ka. Evangelist deacons nun ko rago le tan su lo ka. Shall we all raise our voice and pray together? May koi hakwan pa nakalum to ko. Wa may rawang ng tatuan kuwe. Nang saan ko po may Jisu wa may nang rekalo. Nang saan ko po may rawang sa iyo ng pastor ng kaniwan na iyo. Ano itong deacons ko ay kaniwan na iyo po man. Ano itong evangelist ko ay kaniwan na iyo po may rawang. Nang rinasurin may tanda italo po may Jisu. Nang tong kanmering may tong umang silang po ay lawa po may rawang. Nang rekalo na po may Jisu. Ano itong church kagway ka po may revival mighty Jisu ang kay Lord. Wa may Jisu nang tong sirin may tanda italo po may rawang. Nang tong kanmay bumang kay Lord kay Lord po may Jisu na kunay. Ano itong pastor kagway ka po may lomay ka bumang ko siya niti palawa po may Jisu. Ano itong lomay ka po may rawang bumang ko siya man kanimito siya man. Church ko na iba may tuwang members kagway ka siya man. Rawang may tuwang lugod kanimito kagway ka siya man. Wa may Jisu na may tuwang tuloy ko rin kasi ko may rawang. Sum nakakasang kong tantami drama. Ganitong kandi ka po may rawang revival time iti kay Lord po may Jisu. Nagamit kong church kagway ka po may rawang revival tilawa po may Jisu. Rawang time itong church kagway ka revival tilawa po may Jisu. Kung sa'yo itong church kagway ka revival tilawa po may rawang. Suloy sugyan na ba may performing kagway ka. Suloy sugyan na tan ba may performing rawang underground boy ka. Ano yung tuwang po may Jisu. Kandi ka po may Jisu. Nang kong revival dahil hindi ka po may rawang. We pray that Lord Jesus will bless each and every one of us. We pray that Lord Jesus your spirit touch each and every one of us. We pray that Lord Jesus
Jesus. Thank you, Jesus. Puak may ragon na tatuan ko eh. Nang tatuan ko eh, puak may ragon. Ano itong pastor nun, ano itong leaders nun, ano itong evangelist nun kakway. Kalaos yung tasyan may sunti patik lo puak may ragon. Ano itong church ka bumak mahay kalung kay lo dro puak may ragon. Nang tuang outpouring nga kate puak may Jesus ano bakdan niya puak may Jesus. Ano kalum may puak may ragon. Ano church ka suan ba may lunon puak may ragon. Bumak kazak may lunon di sulaw dro. Ano church ko rapa may pri nun puak may. Nang koriguang may tong tan may bumak na tan sulo may tong pri nun di sulaw puak may ragon. Ano rihoy na may puak may ragon tingka putang nga may tuang rasoy-soy pa nga may tuang. Puak may ragon members nun leaders nun di sulaw puak may Jesus. Ano itong pastor ko ito may. Praise. Taon ninyo may goy na kalum na pa niyo. Ano itong kandi ko sa ihe. Tansyo na ba may? Ano itong prime minister? Ano itong cabinet minister nun? Manipur itong chief minister kani. Naiba may itong MLA mantri goy kang ano kalumpani. CSO itong leaders goy kang kalumpani. Rahagong itong bumang rin na tansyo lomay. Bumang tan meri tansyo lomay di kaniwa experience ko kandiwo. Underground goy kang suloy sutian na bamba may kaggoy kang. Rahagong rin tansyo lang nung lai pun tan may tinay kandiwo kang may goy na kalum ko. Ano itong sulong ning baka kaniw kang ragong kapagulok ko, igulok ko. Let us all pray together once again. Puak may ragong nang zan ko na ye. Nang tong soyam kilawa puak may Jesus. Nang zahuzyan kilawa puak may ragong. Nang rikalawa puak may Jesus. Ano itong prime minister ka? Ano itong chief minister ka? Puak may Jesus. Nang rikalaw doon law na. Lunglay po tan may. Rago nang rikasulo may di kanyo haw kanyo. Nang ngam de puak may Jesus liya lawa. Buang Cyrus ko liya law may kong. Buang Nebuchadnezzar ko liya law may kong. Puak may ragong. Sa itong tebing puak may Jesus. Mituang puak may ragong. Nang tuang ngam de puak may Jesus nang liya lawa puak may Jesus. Ano itong CSO nun puak may ragong. Ano itong MLA nun puak may ragong. Ano itong mantri nun kazat siyan may puak may ragong. Kakandita siyan may puak may Jesus. Rasapsat may nang tatay. Ragong lay. Leaders ng tisulawo. Ano yung nakaurakalumay puak may ragong. Nakawaye puak may Jesus. Nang zauzyan tilawo puak may ragong. Nang kung sirin may tanday de puak may Jesus nang italawo. Ragong lay nang rekalawo. We approach your throne of grace, Lord. We want to praise you for your love. We want to praise you for your grace and for your mercy. Wami rango nang rekalawo puak may Jesus lay. Nang kung sirin may tanday puak may Jesus nang italawo. Ano itong kandiga puak may ragong time may revival. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Tong matakat music koy. Ano may koy na rip rim kay mi tong kongan nakat. Ano sen pa ni. May ba may lam ko tao tong kongan ni kakan na kay. Nang rana nang lam ko kakan no. Ragong tong zauzia lam ti kakan. Nang letan ragong kakonay ba mi tong riang te kum tong lulung konay bam tong. Katsang kalinga puwa ma Jesus ta. Zian menon keu. Ano suam di sohon. Tau kum mai ni upang ko. Siandui korena struggle subom may sabon na ibang tuni. Tokup may career kang rena struggle subom may sabon na ibang tuni. Tokup may relationship bak may korena katuk nga struggle subom may ibang tuni. Tokup may
physical ตรง problem กรีนะ struggle สุบะมันให้บัมตัวนี้รากวงนังตาเจียนเองว่าไม่ยิสุนังตาเจียนเองรากวงเรนังตาข้าลงอเมรนังตรงเรนรำไม่ปวดกักไว้ใจรากวงเขาตีกุลเตียวกลำทุกกระตงทันไม่ละจังเลยใส่ปวดฟุกไม่เขากงอไอริจังที่แท้เราปนี่สู้แจกไม่ไกลโปกมาเย่ไอริตีไม่สู้แจกไม่ต้นบ้านริตีไม่กุมมาเกยอตวงสู้แจกไม่ต้นใบเดย์อตวงสู้แจกไม่ต้นนังนิวขังไอริกัลเราดูที่ได้ที่ไม่รากวงตรง promise เสไม่ต้อง peace ไม่ต้องเจ้าเจียนเดชเอ็นไม่กวนนะ promise เอ็น claims นะนังรานนั้นนังตรงปันตีสุดทันปนะรากงเขาตีเราไม่ต้องกันแต่นี่ไม่กวนนะขับไม่ชนะกลุ่มไก่ปนี่ไม่กวนนะควรปนะกลุ่มจำเขาไว้ในเขานังตะทวนกูไว้นังริจองเจเราไม่ขังตาไอ้ส่วนไม่ได้พวกไม่รากงเขาวงตั้งมันไม่ไปนั่นไงพวกมันสิสุตัวงพวกไม่รากงทุยมันไม่ไปนั่นไงตัวงลัสซาเขาพวกไม่รากงตัวงลุมิงเขานังตะเจียนไม่เขาพวกไม่รากงวงตั้งมาดึงให้พวกมันสิสุนังเจ้าเจียนได้ไม่ตระอัตกุมเราดันนับไม่พวกไม่รากงนังริข้าเรารากงเขาปุ่มตันที่เราพวกมันสิสุเลยเขานั่งตัวงำที่เราพวกไม่รากงเจียมไม่ตาทุ่งงำขังนั่งตัวงำที่เราเรนราไม่ตาแข่งงำขังพวกไม่รากงนั่งตัวงำที่เราพวกไม่รากงรีงำไม่ขัดสนไม่ตรงบานเขาลุกขังเขาไหนว่าไม่ต้อง regrets ก็กวยเรานั่งเขาตีกันเอาไว้ตัว past ก็กวยนั่งเขาตีกันเอาไว้พวกไม่รากงอะไรจำเจ้าเราพวกไม่สิ้นสุดไม่ต้องบังคับบังสวรรค์กวยก็พวกไม่สิ้นสุดนั่งตรงเสด็จไม่ทันได้เด็กไก่เป่านั่งในตาเราพวกไม่สิ้นสุดนั่งตรงทัดไม่ได้ไม่ต้องบ่มังเฟลมวยเราพวกไม่สิ้นสุดJesus praise ว่าไม่รากงนังตะทวนกูเอนังเจ้าเจียนกันตะทวนกูเอนังรำเจียเรากันตะทวนกูเอนังตวงข้าเรามันตะทวนกูเอใส่เทเมกพวกไม่รากงอันนี้กวงเอนังเรจำเจียเราพวกใส่ไก่นันนเขาดงบ่ไม่สวรรค์ก็กวยเท่ากับไม่พวกไม่รากงปุ่มเขาสุกไม่นุกไม่ได้ struggle สุบไม่นายบังตุโซว่าไม่ยิสุนังจันเขาพวกไม่รากง healing สวยเท่ากับไม่พวกไม่รากง trial testing temptation กู struggle สุบไม่นายบังตุโซว่าไม่รากงนังจันเขามีตัวเรนราไม่กวยกูตรี deliverance ที่โลกของพวกไม่ยิสุนายเท่ากับไม่พวกไม่รากงเส้นดุยขนาดกระตุกบ่ไม่นายตุโซว่าไม่รากงนังตรง provisions ที่โลกกันในหัวในเท่ากับไม่พวกไม่รากงกระตุก career ขังเรนพวกไม่นิ่งไม่ตับไม่กวางตั้งงมึงกระตุกบ่ไม่นายตุโซพวกไม่ยิสุก็กวยนะตรง solution นั่งไงทำไมพวกไม่รากง reveals ละว่าเท่ากับไม่พวกไม่รากง broken relationship ก็ struggles ว่าไม่นายตุโซพวกไม่ยิสุบักว่าไม่ลุงนิ่งแต่รากงเลยนั่งเลยนะใจกริ้วเราตรอใส่เทมิกนั่งตรงสวยมเจ้าเจริญละโตไม่สุกันเดียวกวงว่าไม่ก็กวยนะรากงเลยนั่งตรงกะฮิโตไม่ตานั่งตรงบุแมงเลยนะตันสุโลไม่ได้ experience สุกันเดียวนั่งเจ้าเจนนั่งตรงงำแต่พวกไม่รากงอันนี้ claim สวยรีงำไม่แต่นิว claim สวยพวกไม่ยิสุในใจไม่กวยยิสุจันเขาทวนคุณในบิดงเงยอาเมนนึกไม่กวยนะเท่าดิ่งแล้วนะ how to worship ฮะอันนี้ตัว praise and worship team เลยนะใจเราไม่ก็ตาอันนี้ไม่กวยนะส่วนสัมพันธ์ไม่กวยนะเท่าดิ่งเราหวังตัวทวนกูนะอันนี้ส่วนสัมพันธ์กันในที่ท่าอเบียงเลยนะก็ล้มเรานั้นในตรง worship ไปเลยเราดังสุดนี้ shall we all stand together When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 It's all about Jesus. We're going to Matong Church. After a month, music kani sound system hai melu ragong re kasu lo metang hai restore so dana mitong church and worship ta melu gom ko le melu gom metang ha great change na ne hawe ne tong panti service long kunara me tat pe bam ka thui how to worship ta ni ko nai ko ni mata khapi gum kai